nuus vanaand, die kollig val weer op die verval van die Johannesburgse middestad nadat nog 'n gebou ineenstort. Medici is optimisties dat Siamese tweelingseentjies van Limpopo suksesvol geskei gaan word. En Wêreldvleilande Dag word onder die tema van tradisionele kennis en kulturele erfenis gevier. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. 4 mense is beseer toe 'n gebou in die Johannesburgse middestad ineengestort het nadat 'n transformator ontplof het. Die ontploffing het ook ligte skade aan aangrensende geboue aangerig. Die voorval het opnuut die kolle geplaas op die verouderde infrastruktuur in die middestad. 3 veiligheidswagte en 'n inwoner is in die ontploffing beseer. 2 van die beseerdes se toestand is ernstig. Die gebou waarin die transformator was, is vernietig. The wall collapsed and around the vicinity there were about 3 people who were around the area who got injured. We are told one was a student because the building it's actually a student residential area, and of course 3 other security officials who were around the building, which brings the total number of people who were around the building to about 4 people. Die voorval het die soeklig opnuut op die agteruitgang van die middestad geplaas. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die voorval kon verhoed gewees het. I've heard that it's not the first time that there's been overheating at this transformer with consequences, but this time the consequences were apparently much worse than the previous time. Volgens die Johannesburgse nooddienste word voorvalle al meer aangemeld van onder meer brande, transformators wat ontplof, infrastruktuur wat ontklaar raak, kragstelsels wat oorlaai is en strukture wat ingee. Die nooddienste sê swak onderhoud hou veiligheidsrisiko's in. Die sakeman Suleiman Karim daag die Madlanga-kommissie van ondersoek môre voor die hof in 'n poging om te voorkom dat 'n dagvaarding bekom word wat hom sal dwing om Vrydag voor die kommissie te verskyn. Karim se regsverteenwoordigers voer in hofstukke aan dat die kommissie sy besluit moet hersien om hom as getuie te roep op grond daarvan dat hy 'n geïmpliseerde persoon is. Volgens vroeëre getuienis het Karim glo sensitiewe polisie-inligting met die vermeende kartellid Vusimusi Cat Matlala gedeel. Karim het na bewering meer as R1 miljoen ontvang vir sy bydrae om 'n polisietender van R360 miljoen aan Matlala toe te ken. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, maak werk daarvan om president Cyril Ramaphosa voor die komitee te laat verskyn. Die komiteelede wil onder meer by Ramaphosa weet oor die ontbinding van die taakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek het. Nadat die ANC voorgestel het dat hy die vrae skriftelik moet beantwoord, het politieke partye skerp hierop gereageer. Hulle het gesê dat dieselfde reëls vir die president moet geld as vir die ander getuies wat voor die komitee verskyn het. Die sperdatum van die ad hoc komitee se verrigtinge is om die draai en tog is daar geen einde in sig of eensstemmigheid tussen politieke partye oor die pad vorentoe nie. Komiteelede beplan om meer getuies te roep en het bespreek hoe hulle te werke sal gaan met die kwessie van die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan en omstrede sakeman Bran Mogotsi se verskynings voor die komitee. President Cyril Ramaphosa se verskyning is ook bespreek. Let's write to the president tomorrow and ask him to respond to whatever questions we want him to respond, such that by the end of the week or early next week we've got responses from the president, because those responses are, in my own view, very fundamental to the conclusion we may have to make about certain issues that were presented to us. If the president, if it's been defended not to come to us, so be it, let it be clear. But the chief whip is contradicting himself. He said he's a sitting president. It's not right. But he's saying, no, if we treat people equal, let's not even utter that way. That is a sitting president. There's nothing special about being a sitting president. Nothing at all. You must never come and impose those things that you do in your parties into the parliamentary processes where we are all equal.
in the spirit of ensuring the procedural integrity of our committee, and we maintain consistent, we have agreed, as a matter of procedure, not politics, not emotion, we've agreed the President will submit in writing. There's no reason to change that now. Chairperson, I think for the sake of progress, we should request the President to make a written submission as soon as possible. Die meeste partye het ten gunste van die president se verskyning gestem, maar dit gaan gepaard met voorwaardes. And then in the event a response comes, like Honorable Sols has suggested, the committee is not happy on the responses that would have been given, then the committee reserves the right to decide on any further action. Oor die uitreiking van 'n dagvaarding aan O'Sullivan en Mogotsi om voor die komitee te getuig, is die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza bekommerd oor of alle opsies om die twee in persoon te laat verskyn oorweeg is. Politieke partye soos die EFF en MK party meen O'Sullivan en Mogotsi probeer om die werk van die komitee te bemoeilik en dat hulle gedwing moet word om te verskyn. Die DA en Vryheidsfront Plus het die sentiment gedeel, maar sê dat komiteelede virtuele verskynings moet aanvaar gegee die sperdatum. Die ad hoc komitee sal nou aan die DISA terugskryf om sy saak te bepleit. Die komitee sit weer môre. Eybre Babie, SAIK nuus parlement. Die EFF se verkiesingshervormingsvoorstelle is met gemengde gevoelens begroet. Die party stel onder meer voor dat alle Suid-Afrikaners bo die ouderdom van 18 jaar outomaties as kiesers geregistreer moet word. Nog 'n voorstel is dat die nasionale, provinsiale en plaaslike verkiesings op dieselfde dag gehou moet word. Die EFF wil sy verkiesingshervormingsvoorstel teen die einde van die maand aan die parlement voorlê. We are demanding that the IEC must support that law. The IEC must join in demanding that all South Africans who are above 18 must be automatically registered with the IEC as voters here in South Africa. Die DA meen die voorstel is debatteerbaar omdat die grondwet vereis dat alle kiesers geregistreer moet word. Die oppositieparty het die EFF se voorstel as blote politiekery afgeskryf en meen hulle sal later in die parlement die kwessie aanspreek. It's just a red herring, especially now with the GNU introducing e-voting as a process for voting. What we should be doing as political parties is to encourage people to choose to participate in the electoral processes. Just because people are registered does not necessarily relate to people having a lot more propensity to go out and vote. Politieke ontleeders stem saam. We must be clear that automatic registration has nothing to do about compulsory voting. It's not to compel people that they must vote, so that's a very different question altogether. But automatic registration also doesn't mean that people can't deregister themselves from the voters' roll. And I think a number of South Africans might not know this, but you actually can, once, even if you are a registered voter, deregister yourself as a voter in the voters' roll. Mngudi meen egter om die verkiesing op een dag te hou is nie 'n goeie idee nie. Hy sê dit mag daartoe lei dat minder mense stem. Die plaaslike verkiesing moet voor einde Januarie volgende jaar gehou word. Terwyl die Amerikaanse president Donald Trump gister in die deelstaat Florida was, het die Demokrate 2 verrassende oorwinnings in Texas behaal. 'n Kaart van die stemuitslae in die Tarrant kiesafdeling in Texas sê duidelik 'n verrassende uitslag vir die Demokrate in die Senaatsverkiesing van Distrik 9 opgelewer. Dis 'n gebied wat dekades lank deur die Republikeine oorheers is. Maar die Demokraat Tyler Remit het met 57% van die stemme die oorhand gehad oor die Republikein Lee Wamskins en die eerste Demokraat in 'n halfuur geword wat die distrik van die Republikeine kon afrokkel. Die Demokrate het ook oorwinning gesmaak in Houston, waar Christian Menefee 'n spesiale verkiesing vir Texas se 18de Kongresdistrik ingepalem het.
And that's how you know that when I go to Congress, I'm going to fight each and every day to strengthen our social safety net and to make sure that we're not cutting any SNAP benefits, any WIC program, but we're taking care of those families. Menefee se oorwinning verminder die Republikeine se meerderheid in die Huis van Verteenwoordigers tot net 4 setels. Ontleeders meen egter die Houston-verkiesing kan nie as 'n deurslaggewende faktor vir November se middeltermynverkiesing beskou word nie. President Trump, my message to you is this. You've gone nearly a year without hearing from the people of the 18th Congressional District of Texas. The results here tonight are a mandate for me to work as hard as I can to oppose your agenda, to fight back against where you're taking this country, and to investigate your crimes. In reaksie hierop het president Trump homself vanuit Palm Beach in Florida van die verlies vir die Republikeine gedistansieer. I'm not on the ballot, so you don't know whether or not it's transferable, but you put the Democrats in, you'll end up with open borders again, you'll end up with crime all over the place. We have no crime anymore. I mean, think of it, the country is the lowest crime it's had in 125 years. Demokrate is dit eens dat beide oorwinningsmomentum vir die party beteken met die oog op die middeltermynverkiesing in November. Net hierna, daar is hoop dat 'n Siamese tweeling van Limpopo suksesvol geskei sal word en Wêreldvleilandedag word gevier. Bly gerus ingeskakel. It's a new year and big changes are here. From the 9th of February 2026, some of your favorite news and current affairs shows on SABC2 are getting a fresh shake-up with new time slots. The Afrikaans News Bulletin moves to a new time and will now broadcast daily from Monday to Sunday at 6:30 to 7. You'll be happy to know that our current affairs programs now have repeat slots. Lesho Lasichaba will air Tuesdays at a new time slot, 8, with a repeat on Wednesdays at 2:30. Gula Yabutibi and Zwamaramani will continue to alternate on a new time slot on Wednesdays at 8, with repeats on Thursdays at 2:30. And our Triple S News Bulletins also move to a brand new time slot at 8:30 on Mondays to Sundays. Don't miss your trusted news and current affairs on their new time slots, right here on SABC2. A new era begins. Die studenteraad van Walter Sisulu Universiteit in die Oos-Kaap sê die instelling is nie gereed vir die akademiese jaar nie. Volgens die raad het die WSU nie noodsaaklike instandhoudingswerk gedoen aan lesinglokale en behuising op die kampus nie. Die universiteit het sy gereedheidsverslag op sy Komani kampus aan die parlementêre portefeulje komitee voorgelê. WSU het meer as 27,000 geregistreerde studente, van wie meer as 23,000 befondsing ontvang. Volgens die universiteit is leerplanne goedgekeur deur die Senaat en studiemateriaal is gereed. Die studenteraad voer egter aan dat akademiese uitsluiting, onvoldoende veiligheidsmaatreëls op kampus en die swak toestand van koshuise nie reggestel is nie. We are saying we are ready if there are still maintenance issues that are being done by this time. They are a clear indication that the university did not prepare properly for this academic year. Bykans 580,000 aansoeke is ontvang, waarvan die universiteit slegs 7,000 eerstejaars aanvaar het. If we cannot accommodate these students in the physical halls, we should at least be able to accommodate them in the virtual halls. But the problem is that DHED has not given us the right to do so. We've asked them, and they have not given us the right to do so. We could potentially double the capacity of the children we have at WUSU. We have 30,000. We could be teaching 60,000. Volgens die parlementêre portefeulje komitee vir hoër onderwys, het die komitee en WSU opgehou om te kommunikeer met mekaar. Hy sê die toestand word ondersoek. We have even written, we were forced to write to the President of the Republic to indicate that the DG does not want to account. He does not attend portfolio committee meetings since last year. He sent an apology today at 11:53, saying he won't come today because he has interviews. I mean, if you had interviews, you'll know before time.
Dr. Thandi Mgwebi is laat verlede jaar aangestel as WSU-rektor. Sy sê die universiteit is bewus van die probleme uitgelig deur studenteverteenwoordigers en gaan oor die langtermyn daaraan aandag gee. Die pediatriese chirurg wat die skeiding van die Siamese tweelingseentjie sal lei, is optimisties dat die operasie suksesvol sal wees. Die tweeling is verlede week in die Mankweng Hospitaal net buite Polokwane gebore. Die baba, sowel as hulle ma, is in 'n bestendige toestand. Die tweeling word tans in die Mankweng Hospitaal se neonatale intensiewe sorgeenheid versorg. Hulle pediatriese chirurg sê die babas wat aan hulle onderlywe verbind is na hulle geboorte gestabiliseer. We went on just to resuscitate them, make sure they are alive, they are healthy, and now we had to go through the stages of examining, scanning them to see which part of the body are joined together. We've got that information, and now the multidisciplinary team are going to sit down and come to a decision. These ones have joined in the trunk, so that's the thorax and the abdomen, and it looks like it's a blessing from God. These ones will do very well. Dr. Shifelaro verduidelik wat moontlik kon gebeur het terwyl die tweeling in hul ma se baarmoeder was. It's related to the separation that it didn't happen properly. The cell that was supposed to be one cell dividing into twins didn't separate completely. Die ma wie se identiteit weerhou word, is vol hoop dat die babas die operasie sal oorleef. For the first time. I am still in shock over this rare birth. It is the first time that I have experienced something like this. I'm still trying to make sense of everything. I'm grateful to God for making me an example that such miracles still exist. Die 29-jarige ma het 3 ander kinders. Die laaste keer toe Siamese tweeling in Suid-Afrika gebore was, is in Mei 2021 toe die tweeling sissies Siposetu en Amashle in die Oos-Kaap gebore is, wat later by die Rooihuis Kinderhospitaal geskei is. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake het saam met die Kaapse Metro Wêreldvleilande Dag by Rondevlei in die Valsbaai Natuurreservaat gevier. Op die dag word bewustheid geskep oor die belangrikheid van vleilande, nie net vir die omgewing nie, maar ook vir mense se welstand. Vanjaar is die tema vleilande en tradisionele kennis om kulturele erfenis te vier. 'n Beroep is op alle landsburgers gemaak om vleilande te beskerm. Vandag is die ondertekening van die Ramsar Konvensie oor vleilande op die 2 Februarie 1971 ook herdenk. We recognize the importance of wetlands. It's a nature-based solution. We have the wetland, it's a sort of very important ecosystems that grow here. We have bird life, we have plant species, and countless other species right here, and that is why it is so important. It also assists us with purifying our water before it finds its way into our coast as well. So that's also another important sort of natural function that it provides for us. Vleilande is meer as bloot net 'n landskap. Dit bied 'n habitat vir plante en diere en dien as kulturele ruimtes. We have a really amazing wetlands, and the city is the only city in South Africa and only one of 2 in Africa, and so Ramsar Wetland City, which just really reaffirms the amazing wetlands that we have in the city and how important biodiversity, in fact we the most biodiverse city in the world. One of the activities that we're doing, obviously caring for the environment, is to clear aquatic invasive species in our wetlands, just to make sure that our aquatic species have pristine habitat, and then also as we are dealing with a lot of pollution coming from upstream, and also to do litter cleanups. 'n Belangrike vleiland by die Agulhas Nasionale Park is nou ook tot 'n Ramsar gebied verklaar.
We've just received news that the Agulhas Plain area in Bredasdorp has been also declared by a Ramsar Convention as a World Heritage Site, as one that is recognized by Ramsar Convention as wetlands, and we're very proud of that. Die departement sê vlei lande is gedeelde erfenis. Die toekoms daarvan rus op die skouers van elke landsburger. Coben August, SAIK nuus, Kaapstad. En dis dan al vir vanaand. Ons wens jou 'n rustige aand verder toe. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou wat vandag aan betref mooi weer kom voor in Noord-Kaap met bewolkte toestande in die Wes-Kaap. Enkele buie kom ook vir noordoostelike dele van die land. Verspreide buie kan verwag word streek van Limpopo, Mpumalanga, westelike dele van KwaZulu-Natal, die Oos-Vrystaat en noordoostelike dele van die Oos-Kaap. 'n Fris wind kom ook voor in die binneland asook langs die kus. As ons kyk na môreoggend, miskole kom voor in die streek van Limpopo, die Mpumalanga, KwaZulu-Natal en aan grensende binneland van die Oos-Kaap. 'n 60% kans van reën kan ook verwag word in Limpopo, noordoostelike dele van Mpumalanga asook die westelike dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na die weer wat uitgereik het die Afrikaanse Weerdiens en dit het verhewige donderbuie en dit kom grootliks voor in Mpumalanga, streek oor Gauteng, Oos-Vrystaat, westelike dele van die KwaZulu-Natal asook die noordoostelike dele van die Noordwes. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir môre vir Weggel-Veldbrande en dit kom grootliks voor die sentrale dele van die Noord-Kaap asook ewige donderbuie wat voorkom in Limpopo en dit strek tot in dele van Mpumalanga. Dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Ons minimum en maksimum temperature vir môre, Gauteng, 'n warme dag kan verwag word, anders is met enkele buie. Pretoria se minimum daar is 15 met 'n maksimum van 30. In Limpopo onthou asseblief die waarskuwing wat uitgereik is. Bella se minimum daar is 18 met 'n maksimum van 31, Messina se maksimum is 33. In Mpumalanga onthou die weer wat uitgereik is, so wees asseblief versigtig. Standerton se minimum daar is 14 met 'n maksimum van 29, Skukuza se maksimum is 34. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. 'n warme dag kom ook voor met verspreide by die noordoostelike dele van hierdie provinsie. Durban se maksimum is 31. In die Oos-Kaap enkele buie kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie, andersins is dit warm. Graafrenet se maksimum is 33. In die Wes-Kaap gedeeltelik tot bewolkte toestande kom voor, anders is dit ook warm. Beaufortwes se maksimum is 35. Terug na die Noord-Kaap, 'n warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 40 grade in Appington. Calvinia se minimum daar is 14 met 'n maksimum 35. En in die Vrystaat 'n warme dag kom ook voor. Temperature in die middel 20 asook in die eerder in die middel 30 en die hoë 20, uit die hoë 30 Botawil se maksimum is 38. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom ook voor met enkele buie in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n maksimum van 32, Lichtenburg het ook 'n maksimum van 36 grade. Vryburg se minimum is 18 met 'n maksimum van 35. Dis in afval dit by die weersentrum. Geniet die aand. We really do appreciate you being with us. Let's take a look at your headlines at this hour. CVC. Typing errors. And those typing errors were supposed to be picked up at the reviewing process.